Talafalava si mai le whaafonga I talafou. Mo moatu mai Amerika ma Iran wa whetadia I lava whai ngā whaamata o atunu e lua. O ripitia mai le CNN isi whaamata o Trump o le a whaaleanga I Amerika, so se ala lau papa po se power plant no fuanga o malusianga e le tise, I teimi uma e oso whaia Iran se waa e ui atu illustrator for Moose. Watani mai i Iran o le au lato wos wa ia fo ilasi o manga, ma no fuanga tau ele tise dei tūlangi o lo iai, pe ao o I se tūlanga whapea. Wata ua mai le tua ia e Tehran o Washington I le whaonga o le Pickaxe Mountain e whaapasese I nisi o ana os whainga I le rumanai. O le no fuanga leo lo msarumia i eiso tanga I le porkara me niukiria Iran. O nei fita Amerika to whana maari riu le taua, le ana awa iane I Trump I le teimina ave sea mai ei o lātou tino maari riu mō Amerika. A wa whaeroa mai fo I le malo Britania, wa ave sea le tu mau mai mō le teiminei, lana au whai ngā ruenga I Iran o na o tūlanga taure puipuinga ma le saunga le mō. O le polenu o le New Yorka I Amerika e swafa ia Soran Mamdani, le sa ia fola I le temi wasola o le a ia pueina le pāle mia o Israel o Benjamin Netanyahu, pe ato e asia si atu I New Zealand I New Yorka, wa ia to e whaero mai nei I le video I lunga o le social media, wa le mawhaiuna ia whaatino le tūlanga, a wa ia wala au I leo Amerika, ia ngā io ia tusa ma polo inga al whaamsinonga whaavau malo mo sori ngā tūla whono, le International Criminal Court po le ICC, ma pueina le pāre mio Israelu o na o sori ngā tūla whono taua e peo na whetaua ina. O le tūlanga o lo iai a whai e tū vai Netanyahu I se atunu o lo avea masui o le ICC po le whaamsinonga lea e ma whaiuna pueinai o ia ma tu atu le whaamsinonga, pei tai o Amerika e le o se sui o le ICC. Whai mai Trump I le mata upu lea e reise au wala po o se whainga e ma whaiuna pueinai Netanyahu pe amalanga atu I Amerika. Ta ua Trump I le BBC, o Netanyahu o lo tau whaasanga I a Iran, le atunu no lato whasi o tia talua nei, nesidia I le 5 afe o tangata o le atunu una te te I a I latou. Ma ua tele tausanga ua tuana ai, sa o lato whasi o tia I fita a Amerika maisi. Ina ua siringia le autu stara le ampasa o Israelu I le malo o fatasi o Danny Danon, I le mata upule nei, na ia sauno ai I a Mamdani, o ia na whiriwhiria au auna I tangata New Yorka, a ele o le unai mai o fuafuanga a le Hamas. I Venezuela, o le whaamasinonga o le presidente sa iei taluai, o Venezuela o Nicolas Maduro, marona to o lua o Siria Flores, o whaatulanga nei mo le Samoa mua yuni lua whelua fitu, pe o na whaia iei le whaai unga le whaamasinonga le vasa nei. O Maduro na pu e mai vanga aua Amerika mai lo la fale le laumua o Venezuela o Caracas, ma ave nei lo I New York e tali mo rianga taua o penga ma fuala au fasaina le olo o la te e pe iai. O lo fina wane le lo ia Maduro, o lo iai le puipuinga o le sovereign immunity, mo ta itai o tunu e le te tawaiona ave lumo le whaamsinonga. Whaeloa le BBC sa ia se au te e whaasanga ia Amerika I whafo mai o le potu whaamasino I le sonanafi, a o tu ina ane le polo inga le whaamsinonga, mo le aso le a whaataunu wai le whaamsinonga o Maduro malona to lua. O isi fo I te e le lava no whanga o tangata Venezuela lava, na tau te lango le whaasala ino Maduro, whamai a la tau o Maduro, o sa tangata solitu la whono ua whaaleanga ina atoa no la tau watunu o Venezuela. Australia, e te lea onga o lo o awhia I Victoria le vasa nei, o na o solo te a whai a onga, o lo o whanga solo le stete lea o Victoria. O na mta upu lawa I tutongi o lo o whatatau iei te te, e whato ato ea e atu le whanau mo le nei kua ta whou. Pe amale a whionu se lau a onga whalau I tele public schools, wa le ini wasenga I le so o na o le nei fuafuanga, a wa whautu I nai mātua tau fi whanau I whale pe ama whai. O lunga le social media o whaeroa I le presidente o le uni a onga, le Australian Education Union, e le whainga ruenga sui o le uni le so, ma o lātou te ena le ofo na tuwane le malo mo le si tanga o te tongi, luas fulvalu te si malitoru pasene I te tonu o le whātou sanga. Whai mai le presidente Justin Malali, pe ona ripitia le 9 News, a mana na o le seto Victoria se tūlanga le leita wa o onga, e mana o mia launa o lātou whaatupe le lei au o nanga, ma whai tutongi talawhea ngai mo whai a onga.
Wa mai ia, e whaingo whiara lātou whi au e whia tu ina le sete, wha atupe wha le leia o onga. O le pālota na whaia le iunia whaia onga le si itanga na ufuane, e whāsul walu tesi ma le walu sulua pasene o whaia onga na o lātou talieina leofo, ai lima sultasi tesi ma le tasi walu pasene, sa o lātou te ena ma whaatino ai lua masolo te ele so. Tara mulmulu mai nauru, wa fola mai ele atunu o nauru lātou fuafuanga e whaatu se ofisa o le lātou atunu i Israelu. Liptia le Radio New Zealand whaamtalanga le kāpeneta Vanuatu le pepa whaamtalanga o lātou ioina le awinato se au malanga i Israelu mo le iloino vaenga umai whaatatau le nei fuafuanga. O whaeloa le ripoti le whaatuina o se ofisa o nauru i Israelu o le awhai ma whaelonga o le whaalau tele ato o puwhaia le malo a maise o le murimuri tai le whaalau teleina o na whainga whaapaanga whaavau malo e langolangoa i le atina o le atunu ma le ngāruru e whaatasi maisi. E leo ta ue le pepa o whaamtalanga me le malo po o whaatonu le aio Israelu o le a whaatuai le ofisa a whai mai le minister vai whafo le atunu o Gideon Sa'a o Yerusalema. Wai mai le matanga rengo le vai whafo Israelu e atoa ila ia nauru le se fulu o ofisa whaapea i Yerusalema o isi atunu o mali Pasifika o lo iai ofisa e au fiai fiti ma Papua e whaelo fo e sa ai le masino Januari pe ona ta ue le ripoti o le tausanga nei o le atatala i fo i ma le ofisa o Samoa i Yerusalema. Tala na le video Samoa mo le nei fo yaso manuia ngadwenga o whenga yang. Eva mai pea I te radio kasi lima I wakolu a mo Kia ora Aotearoa. Good news. The starting age for the National Bowel Screening Program has dropped from 60 to 58 years old. You don't need to do anything. When you turn 58 or 59, you'll be sent a free bowel screening kit. Happy birthday. Even better, you'll get a free kit every 2 years until you turn 75. Bowel screening can find cancer early when it can often be successfully treated. It's free, quick and easy. Bowel screening saves lives. When you get your kit, just do it. Ua maua le telefou mai le Auckland Zoo. O le dinosaur track o le atoi fo'i mai le nei tausanga. Se hawa vali ma mata I le matautia o le vaitaimi o dinosaurs. O la atu ngaioinga, ma le atu tangi. Pei e tue whaafo'i oe I le loa se lau miliona tausanga taluai. E au fia le nei mataanga I lau pe paulufali. Tala fia ngai mo le ainga atoa. Tanga I ane I le aucklandzoo.co.nz. Afia maua sosa Omega ka Ianga lowi moa Omega ka Takale tau mo fie Omega ka Fili mai loile Omega ka Omega Cars, lua selau Cavendish Drive I Manukau. Pole telefoni o iwa lua fitu lima valu tasi lua. Susu mai Manukau ne Omega ka Umalole keisile Omega ka Omo mia ni ngaluenga fai ilo fali. O le living space o lau company if so soani ilu fale leo maota malawa. Ama na umia se papui pui, carport, canopy, be fat folau heat pump, fai sau dick, fat ka peta lo fale. Fab so ta imai ile living space. Fai a 4 quotes, maul if so soani ile finance, ele ai se deposit. Vili mai lo le living space, ile o valu selau, lima fauno, fa valu fa. O valu selau, lima fauno, fa valu fa. Radio Samoa, tasilima I watolu, amo. Radio Samoa. Tasilima I watolu, amo. Ja, talofa lava pa ia mawalunga o le whaafonga tāpua ia maise fo I o lau sila mai moa I le nei fo ia wauli o le stofi o le whaatawhiti o tiute ma Faiva o filima o le atunuu ia na ngā pātia mai ai I le asonga fua se ia o mai ana nafi ia ma le nei fo iaso ua whaopopo iaso lo tau soifua o le soifua e ngalue o le soifua e tau tua ma le soifua au auna Vi ia lava le lofa ma le anga le leio le atua. Ona o awa noa tātou te whelo I ai ma lau lua whesina whai. I le whaua wina o le nei tautua I lau lava ngangana. O le whaau tau longo longo.
ina ia manino ai fo'i ia lo tātou atunu mamala malama le le iai. I mea o lo tutupu I Samoa, o lou lava si o manga I New Zealand, Australia, ma isi atunu. Ia, ma mea o lo o a afia umai I tātou. O pufai o malo, o tu la fono, o le nei fo'i atunu ui o New Zealand, ua nopia I Samoa. Ma vea fo'i maona a inga lona lua. Patalo fatu le atou se vea le nei, se yuli, le ulua I ali Muritalo, Al Harrington tu manuvau le vea. Ile mamalu o le atunu uma le au whaafonga, le tapo inga mamana Samoa I ona tūlanga whalupe. Ai maise o le tawhatonu o le tātou vāno nofo, pa ia mamalu wha le malo, pa ia fo I mamalu wha le atunu. Ia ai mawalunga savi inga o le tua. E si I e ana au auna, le ainga sa le vi ma le pai sina o le tala le leiba whioio le langi. Malo le whaano no manu, whaafitai te talo. E awhia tu fo I mauta malawa, ma whaatalofa. I o tātou ta mam tina mātutua ma le lātou tāpua inga. I aso uma, ia tātou te tu uai le fale, manga I atu inga ruenga. O Faiva o le ngā tei fale, o Faiva o le vāte tea, o Faiva foi. E whai e le tua sivi ma le tua vau. Ia o nei atunu, ia o Faiva e whai I ofisa. Ma tā ngā ruenga ese, whapena foi o lunga o le ala tele, whale whai ngā ruenga. O whale mai, ia o potu a onga, o leo I lunga o le ala tele. Ia ma le tele o isi ngā ruenga, awa. Ua le tofia le tangata e tō tasi e whaia umanei Faiva. Wa ese I tātou ma o tātou whaamrianga. Ma tā leni ua whaamanuia mai ai le atua. E alu tangata ia malana e whai. Ia ma whaalau tele. Ia ma whaatele ina. Isi tā leni e whaapopo iai. E mangai fo I mea sisi auri I e kasi alkalingi e ngai ngofu ela I le inga. Awone I toi whaapopoa peto ese aia whaale leia titi. Whaatalo whala ia. E le lo le atunu ui tafa e fio le lalulangi. Me se fo I le leia atunu o New Zealand. Wa vea mo tātou a inga lo na lua. Whaatalo whaapitoa. E le o pea ai I le ea. Ma o pea ai I laufanua me ele. O Aotearoa nei o le whainga malanga ma malu o le fionga le li pārbia. Lau sunga I le lauli al Maria Toa. Honorable Prime Minister of Samoa. And the delegation from Samoa, some of the ministers and CEOs, my dear friend, Honorable Minister of Labor and Business and RSE as well, Honorable Fata Ryan Schuster. Ia malito telo le au whainga malanga, le au whainga luenga o matanga luenga ese se fo I matanga luenga ale pale mia. Leo lo li potia mai le lo. Ia sau sawa mai le so upu fo'i. Ia ma le tātou vaenga o lau tu stala ma lau fas lau le tauta ia e ma le fionga ia fui maono. Martin Anai. I se whilo inga anapo o lo ta uai o lo manuia le fionga le li pāremia. Ia aile ngata fo'i lea. Ua so o mai no fuanga na o lo iai o tātou tangata whainga luenga whaavai teimi. O le tā ua le mata upu lea. Le anga fo I o lea ui o ma pisa o ma fe ei le tele o le lai tu e o a I atu la epa ma le HRPP ma le lātou fo I au whaasa le lau le media propaganda le nā o lo lātou whao ngā ina. E whawhau ai mea ma mimilo ai mea ma tala noa I mea le o I eilo lātou mālosi ma le mawhau whau. Ea ma le tau wha leanga. Ona whaolo a tau ai leo loto maa nganga o tangata. A o le mea moni. O le sailinga maa loa le fionga le li pāremia. Tolo pulou. Ma o momoli le nganga whaafitai ma le wha maulalo. Awa, o mea nei whai e le fionga le li pāremia. Ti ngā le tele atu I ai o tala ma le tau wha leanga ma le tau ai maa. Ai le kai popole I so le ia le sunga lauli al Maria toa. Awa, o le wanga I atu Napier, Hastings, Blenheim, Hawke's Bay. Le ale wingo le mea ua whaia le tamao le atunu.
O ia o le tamao le atunu. O le teitai o le atunu. Fa se fulu tausanga. Ia fatasi ai male tausanga na amata mai nei mea. O ngā luenga whawaitemia wai. Whaile ngā luenga whawaitemia. Au a vea o stangata whai ngā luenga al malo sili al sfulu tausanga. I to tono al mata ngā luenga mata upu tau o tumotu al Pasifika. The Ministry of Pacific People. O lona winga la, e whai asi malama tele i ai. A wao le mato mata ngā luenga. Nā ngā ima i ai whaatala noanga. Ma whau, ma pou o tuai le tū la whono. O le vaenga lea, o le RSE, po le Regional Seasonal Employment Scheme. Whawhea na whātina. E whawhea na whātotonga. E o maila i le tae au le nei. E le o le lei lava o na whātulanga. Ioi. Ma stasi fo i leo mata upo te whautua i nei pēr matu o lalo i le fionga le li pāremia. Ina ia toi tangai ma toi sila le lei i ai. A o lea la ua mana ia e le fionga le li pāremia. Ma o sau ai malana malanga whata amilo. Tusa lava po atala tangata nei ma newspaper lo lātou mori mawina. Ma moli atu ma whaasala lau whapea ele o se malanga alo ia le fionga le li pāremia. Ua nofua ia ma toi whao popo. Lona tangata manisi i le malanga sa taupo ina, ma fuafua ina, ma whaatulanga ina le lei. E lei se whi au o seisi ai le nā vaenga. O le pale mio o le teitai o le malo, o pē whaafua sei. O na tu inatu sana whautuanga pa o se whaatununga. I le ofisa o le pale mia, ma le ofisa o le vai whafo. E ta tau o na o walu ni malanga lea. Naka o lela gauda mai le pale mia, le tele o tu ua lalo, a o tu ua lalo tā ua. Ioi. Ma lo momoli atu se nganga ina ia mawhai o na tangai masila i ai le pale mia with favor. What do you mean, Seville? Nei atau. Ese o le mea tau o le whaatonu atu. Ma le mea tau o le tua lalo ma tuu malu. Ioi. Awa au whai atu nei la i le nawai tau se io o mai le teibile nei. Le ai lava se pale mia po se teimi na malanga maitu i la epa. E sau e asi le whanau le atunu. E mas teimi. Va ai mau lalo iai i la ufa winga ina le na. Eoi, e le kea iai. Au tau se sila le mea lea o amana ia le fionga le li pale mia. Amana ia le whanau le atunu. Tama mataine, ali i matamaitai. Le tupulanga tala vau o lo o mai ai. Checking on their environments, the working conditions, the living arrangements. Fetuna inga o atu inga fale ia no nofai. Ale si o manga le ngā lulue ai. O malutia lo lato sao nga le mu. O le soifua maloloina. Pastoral care. A home away from home in Samoa. Ni whaafita ulio. E ta ua mai le tātou so upu mai le lo. It was a very emotional meeting with our people that came on the RSE scheme. O isi malingi loi mata. Lātou tele i mawhauwhauina. O le āmana ia whapea i lātou e le te tai o le atunu. Ma ua malanga mai ai se i o lātou wheloai. Ma whaatalofa, ma fusi atu, ma opo matu. Ma opo atu o tātou tangata. O ia lava le nā o le sui o mātua uma, o sui o li ima whaipule, o sui o whaife au. Ai tu mā lo uma e lima sfulmaltasi o le malanga mai, a le o New Zealand, po whea o New Zealand, au se tālia. Tutuwila o mamanua. Neanga le me tā ua tele o le amana ia. Le anga le me tā ua o le aapa mai e whata ua tangata. Awe o lau pese lava le nāu te pese atu ai pa o na oe mo moli le sā vali i le atu no. Po ai lava le tōwha, ai ao loe mo moli, e mo moli i tangata. E whawhia na mo moli, e iai upu, e mo moli ai. O upu e wha olo ma au, o le upu e ngau ai le sila i le whai. O le upu e tō ai le loto le tangata, malangona, fuatia ifo. Ma mara malama i loa i le mea lea tau mawhai atu. O maua mai sa mo. Nela o le tātou o se senga le nā ma le au media propaganda ia.
Na o le o lava, e whaita tu le epa e ma whaasanga mai tu le epa ma whai mai tala mata ngā i le tunu, ma la lafo tala le me manuia, i le taitai. Au o umana whaatonu atu le whaamsinonga. Ato e whaini au whaatala noanga. Awana i toi a whea i ngoa o le fionga le li parimia, ai mai se foi. O le isi foi minsta, o lo tau foi, mai ai lana mata upu whaasanga i atu le epa. Ona o le tau le angaina o ia malana ngā luenga. Male tulango lo i ai i le soifua malolo ina o le tunu. Whai mai alo whai masa upuki. Ta ua ta taladoa ma whaasoa. Ma folo ma lia tua i lava. Ma e manino ai fo i la ile ma malama lama. I se tau ma whai atu. E winga ma ta upu i e lungala lo ai ma whe eitangata. Ai le o ano mai i ai le parimia. And that is the worst of it all. The Prime Minister carrying on and carrying out his own duties without responding to the chaos these people caused from yelling, screaming, and writing all sorts of different stupid, crazy things about the Prime Minister, but he doesn't care at all. He carries on, and it looks like he's 2, 3, 4, 5 steps ahead of these media propaganda. Ale e o mai. A saulale a tau sa fe sau e teu atu patu o mea se wali i anga whakaare o wala le. Ona manido lo lea ma malama tangata mwhape. Okay. O le saulale au mai. Ia ai fe e lava. Ia. Pe ia no ufa iatu. E fe e ia. Ia ma ngase e fua i lava. A lo fa au wau. Le ngā luenga ta ua tele le fionga le lipai. Teitai. Le lipai le mia. Ia. A vea fo le nei ava noa. Fatalo fatuai. Ila ua fionga le lipai le mia ma le malanga. Min star. Ia fa pea fo i fa ululunga o mata ngā luenga. So upu. Ia fa pea na fo inisi o le tātou au fa se lau ma le au tu stala. Alo mwhaio na maua mai ai a tātou tala. Ia ma fa leo atu. I le tala tau longo ina ia le tu ua au noa i tātou. I mea lai tutupu. Te o tau sinsila la i ai. O langona ma le loto momoia ma le o nai o tātou tangata whai ngā luenga. Whapea anei o mai se tai ma le tamau le tunu ue asi lātou. Ia le na. Pesa wai la maanga i atu ini whaalave lave patino i lona ainga o na ngafa maululunga. Ia whapea foi paolo sili langi. A o ni langi ni nili ma ni langi sisili o le fionga le li parimia. Ma o na ngafa tau. Ia ele sisi e whai e sana whi au masana ia le nā mea. A o le tā ua le nā. O le wha o ngā o le awano. O waine i aluatu mato e sau, to e aluatu mato e sau. A lai e lea o ngā o le mea. Na tūlai mai, matupu, matu ma whai whaatasi le teibi e tasi. So e so ia la ia. Kou ke whape ngā, ma maua o kou le loko pēt. Kou ke o ongo ai lava, ma pā se mea, mū se mea. A lai aka, te le aifo ia. Ma soi le fionga le li palmia wang. Ai tō tisi la fia le. Le palmia e o na winga mali e na tā o na nofo e tau whaalili, ma whaalili se tangata. E o na ti ngā ia leo le loto lisi tangata lai whaalongolonga mai ai. A lai tari e ma ata ma fia. O suwanga na o le vātele. E mali e ai ia le sua whaata mali i a le fionga i le li i pāle mia. Au nai ana tala nā le au mai. Pe e tau ai mai fo le pe o ni fasta mu feu. E o ai le mele pua ai le ai o feu ke le kamu. Nai ana upu mari e fo le fai mai. I le awali i fe e ma fai mai e laule pepelo le palmia. Nga oi o le palmia le a onga le se fai longa. Ai fe metala al palmia. Ia,
O mai pe ina. E mali seri. O le koe fiaru o langa fe mali pan mio ke ra kulo sisi o vai. O nga la li fio vai sori. Wala nga e fa ko so ye ta mio fa ngaka fa snake. Ai find myself. La o wala o mai lo mal pan mio mai. To i pepe se uli da mai ai ka sisi lo fo ma vai lua. Ya na ona valo mai ama munga mai na. Ya ai no fo ya ina ma falla wasi ya malango mau ai na. Vai upu ma die au mai. Au le tutu i. Kar fa di e ro de mo ka fuki la ko ulu ka ku i la ko kingo. Ya le na vaftai ile na fo ya vano le lei o malanga tua ile pare mia. Ya masiasi ina yu tato uso matua fa fine amu yo tau ya te lo lava o la lava vano o la mfai fo ona anga i mai i lunga isi pito nu o lo ya yu tato au tato ye lai ila lo i Napier ma Hastings e Hawke's Bay ila to te le au fainga luenga fa vai temi o se tasi le nao au wala o lo ua faalia ai le nganga fa aftai o le malo ma le fionga le li parmia, ma lana kapineta, ma le whainga malo o tu, le min star foi. Ma mori atu ai le anganga whaaftai ma amana ia loutou sao i amanu vau. Leo loutou sao i matau. Awafo i ele ngata i le tamau a inga o lo o ati na e ai Samoa i tupe lafo. International remittances. O lea tupe wale ngata ina fesoswani i o tau ainga o e kalesia whapenafo i nuu mafio anga mai tumalo. Ai ua fesoswani e foi ila tamau a inga o Samoa pea uma o na whaia meo whewhaataua inga. Ia se i o tau sisila tula ia. Ila ta ua tele o le mai moa mai o le atunu. O le, o yese caption o le ata lea, ma le whamara mo lea. Ia o tau sila tula ia. Le fionga le li panemia, le minsta, le fionga le konsula, ia o te lo fo i o sisi te tai o le atunu o mai le lo i Nelson. Ia se sila ia. Ma lo atu. Ma lo i le tātou atu nuu ato lo ia i Nelson ia masalo nisi nā o i lātou o ngā ruenga whaavai teimi ia o lo whaamatala fōi o lātou langona. Ia se i wawa aie. Wa matua lo lofi ane le atu nuu i le lo e o pongi i le tātou paramia. Alan me lena tupu i Brisbane. E fio atu le epa luanga kanga kamale unpua kongi e siko ingo kure. Pua vai le angara mio. Wai fafu, wa sisile i seuban. Ia i ka loma kule epa. Ia fatonu loa, ia lo ia sidi. E koso okus kamo o tala le pau. Ia la la wo ngofo ia tala le pau ngai samo. O te ufo le toina le loto fa mangalo fa pekuri eskama. Ia wala o sau aki a il ko lua ma le whanga ui o inga lua ku o whai pui po wha kolu le whiki. Nga wala mena li se manu tup. O le umi fo ana tu o e fo i o. O stamo king whai popo la tau Samoa ma le pelon ainga. Salalau tamaiti ma le fine. Ia la whalau te le lopo o toi whai sisi. Ia, lele wanga i atu i Wellingtone, de la mua, le fionga i le fascine i atu le foa a whamsanga, le tātou kon hai komisi i le lo. Ia, o lo li poi ai au tafa le fionga le li parami. He looks good. Ia, ia o tau sisi la atu i nau sa vali mel kamolek. Tu la i whavita fita la. O le ofisa la o konsula lo le sa matou wheloa i fo i ma le fionga i le hai komisi to le fo afumasanga malona au waa ai o whaafongafonga mailita mai tai o Doreen Schmidt ia o le 5 tau matau le nā o le fionga i le li hai komisi to le fo o ia fo le nā lo talia le tele o malo pe ata tu taunu watu le lo i le ofisa
o le hai komisi. Ia, mana tua la a o le hai komisi, o le hai komisina. O ia le na e maulunga atu lona tūlanga e le whapea fo le leo se. Ai o le whaatūlanga na o tō whinga o le malo, tu sa la o le hai komisi le na. Nā te wa aia atoa lava ia le tūlanga tā ua tele. O le iai o le ofisa o le tātou konsula i nei. Wa toi taulo o mawhau fo le taimi le na whiu mai ia whiu me. A o vea mapale mia. Ma whailonga i nai fo i male tātou whi naunga lea sa whai. O le manu malo i le citizen. Ia, ele ia whiu mai ia le whiunga le konsula, ia whapea fo ia le whiunga ato le fo. Le hai komisi, ia whapea fo ia le konsula. I le sauninga lea na whaia i o i le maota tāpua i o le ekale sia sofitu a o soifua ia le whiunga ia leo moana Papu, Willy Papu, Pastor Willy Papu o le ekale sia sofitu. Ia, awa ana whaape o mai ia lau, o whalotu le tala. Na tu oe a whio mai to le fua, wana malanga mai e lunga nei. Ia whatasi e ma le tātou konsula o whalonga tua whai ia. Wale a whio mai la ia whia me le taimi o le sauninga le wao sa te ia le sauninga le na. Whawhi doa ia i le malo le atunu ma le kalesia e mai se te tai o le atunu sa whio mai. Ele i o mai ei la ia whia me ma la uli mai lato. Au le tala le na whai. A whia me i nai to ina ia le haikom sina ma le haikom sulo. E ke mea e ke lua oi o le sauninga le. E ke mea le ke lua oi e ka ai lua whala ma ke ulu ako pau. Ia lau ta whala ngolongo o tulu nai e. Ai, ilo u talitonunga, o se sauninga sa ta ua tele, wa tu ulima mai ma pasia le pale mene o New Zealand le nawa i tauna tātou wofa atolu ai la lo, fai taunga mua, fai taunga lona lua, ma le fai taunga whatolu, tā mau loa e a verma. E au te manatua ai lava. Ia le sa a vea fo ma te fono le nawa i tau. Le fionga le toto li a to filau Ted Stanley. Le va lele na mao mai ai. Toi titi apa ulu va lele. Ia, tasi ale leo na o whalongo ia i fonga mua le asol nai e matau le swafo le tua le fiola. Wa take off nil va lele. I le malosi tele o telo foi te mamlama i le malosi tele o matangi i la lo i le International Airport Strathmore i Wellington nana lele a vape o le va lele tifa vape nei alu vape to titi ama fuli lunga a va e kasi a le vape o se finga va kungo ko fila wai le kuai fa bole bole ma to nei la fano de samti le ma ve na ngalo ya lo uso le yumiana na sa o le alo le va o va tu o puno le alo ma kopel kakalo ma alu fa pe ngidi ma le fa kwa wa pala ai le va kula ere ya wa mali wa ma te sua fa tamo fa kwa va kelo o me le anga fa ka unga sui la wa mi o kai mi ya va ftai le tua sa ia tau tai o me foi va pena o le talo le tau mo le fa le tonu o fe malanga inga va pe to foi fo ia le tua po le ale tua inga malo o le pa ule te malo i malo lo fatu malo lo to mal fatu tua ia o le bela le da ile saudinga la le na fai nei o toi tau ye lo manatu le ai masesi no mai ia a o falongo tu fo ia o tele tio la le sai ia o le fionga ia honorable pulea i semi pulea o ia le na o le tai o le tu Samoa o le Pacific Leadership Forum e o lo ia mai to fai ia le buenga tele ai Edwin Puni o ia fa pe fo i male to fa le fionga te vanga to filau Esther to filau ia
le fole tua ia sene. Ia, whapea fo i le mafutanga whaife au so whatas. Pacific Leaders Forum. Mafutanga whaife au so whatas ia Samoa. La lango uma whatas ia i. Whatas ia. Ia male fono fau tua Samoa le vai tele le na. Ese le tā ua o le nā sauringa. Ia te ua e moe fo le manis. Wa tonu lava sa fi nau ia le fionga i la lori ia fpulea, semi fpulea. I le tamai tai pāle mia le nā vai tau. A fio mai e wha mamalu ai lea aso tā ua ai mai se fo i. Wa manu mā lo Samoa i lana fi nau. Ina ia wha mamulu mai le seni New Zealand o Samoa. Na ave sea i le aso sfulma le whao se te maafe se lau valu sfulma le lua. Amazing. Ia le nā fo i la na pape na i lava fo i o na va ia na isi vaenga fo i ma na i wharapu putonga o isi fo i tangata sa o fo i latu e whaile latu ta mawhainga ma. Ai o le maupoponga atua o le fono fau o le ofisa o le fionga le konsula o le melna na o whaftai e. E ui lai le ia fio mai ia le komisina, High Commissioner, ia tole e fua masanga. Le fio mai fo ima le a fionga i le tātou konsula, ia a whemata. Ai na langona lava le mawhanwhana ma le maupopo le atu nuu atoa. Ma le tāwhatolu le nā, whaiwhe au, ia whapea fo i le kalesia, o le fono fautua, ia whapea nā fo i ia le Pacific Leadership Forum. Le la ua mātango fiele tūlanga o i nei, ia ai e lava le talitununga le i uma le tātou whinaunga. Ua manuia nisi na soifua i le aso mua i Januari. Lua afe iwa se lau lua sifufa. O isi la le i tua mai o le aso mua i Januari. Se yo o le afe se lau fāsu maleiva. O le si nā tātou whinaunga. A different stage where we would argue again moving forward. Ia, ma le category na e tā ua tele under a spouse family category reunion. Ia, ai le ngata i loa i lea. O le lona tolu ai o le tātou whinaunga. E a fi ai ma descendants po suri. O e na tupunga mai suru ngā titi o tangata ia na soifua i le aso mua o Januari. A whewa se lau luas fulmalwha. Se i o i le aso mua o Januari. A whewa se lau fast fulmaleiva. I o le si la na whinaunga na ai pei wala o na mamafa, mafuli. Ina ia talia ina le vaenga mua le o le tūla fono. Ona sa o tūla i le aso nai le tau whape. Ta watu ma whape na whiau ni mea na whai. Ai, i le fono muli. Na utua tuai ma whai atu le awhia. O le whaamanianga leo au mai teimi le nei. Wa lewa na tātou whaatalitali ai. Mai o tātou turi ta moe le teimi. Ua vave. Ai toa tele ma vave le teimi. Ua fuli o tātou mātua i tunga mau. Tātou talia ina, ai ia lea manu e tasi ua ulu. Ai whai le tātou whinaunga, i isi stages ia. E le uma, e anga i lupa. Ia, mea tā ua le nā, ta auto mai le nā whinaunga. O leo o tātou wone e la lango. Ia le fionga i le matai Samoa, le fionga i awa wasa maneia. Sir Honourable Winston Peters. O le te tai o le vaenga whai, o le New Zealand First. O avela na whamumua. Is tasi fo i alo ta mai tai o le tātou tunu e tu lai mai. O le sui tau vāle nā mo le New Zealand First. I le tu ma lo manu rewa. Ya nā lai te talo tuai. Pa ia mawalunga ma le mamalu o Samoa le Pasifika ma tangata uma. Tangata whenua mai lato uma. Olo ia i le pitanu ma le tu malo man rewa. Awane ingalo ia te oe. Le palota le nā mo le awhionga ia te vanga. Tofilau, Esther Tofilau. O le candidate.
ai e te talo atu fōi. Le ngata na ave lau wha mua i lau sui tau wā. Ai ave Malaysia au pālota. I le pāti wha whai e te lango iai. E mafua no tala noa pe le vaenga lea. O lea ua tō malaulau ia le tele o manifesto ma na vatau a le fionga ia vasa ma na ia ma le New Zealand First. E whauringa mai ai. Ua tō ia ngā i e tō ilo ia mata upu tau o tūla whono o whemalanga inga, immigration policies and legislation between Samoa and New Zealand. Ia nau tau silatu le fionga te vanga. Tofilau, Esther Tofilau, ia ma le te tai o le to ina wha matua o to ina, e ngapa i to ina. Le Kingmaker le nau, o upufai o ma lo, ma le pale mene o New Zealand. Le fionga ia mau vasa manaia. A vele nei awa noa. Ia, e wha manuia atu ai, ma wha talo whātu. E le tō wha ia le whau. Moana so na lole. Doctor Moana so na lole. O vai atu i lunga upenga te whailangi. O lo o whailonga ma wha manuia mailo na soifua. Ia a o whaatau tolia i le mauta ngase. Le whau, e le mwhau na whaangaloina lau whinaunga lea na au mai ia te au e tusai ma le mana onga. Ina ia te tala mai le whaletua. Ma whaia seisi a ia inga o le tū la whono. Ina ia mwhai o nau whaatasi lau tō whā, le whau, Dr. Moana so na lole. Ia ma le whaletua o lo o tauma whai mai pēa i Samoa. Ia, manuia tele lava lo wasu i fua, whaftai le atua. I le tele o tau sanga sa tongi le maa ma velo le aso. Ma tau tua i a Samoa. E ala o se li i fo mai nifo. Ia, ma aia le lei o loa o le tō tele o le atunuu. O se ali i sa tu inatu le tele o lona taimi le neita mali i. I le va aia fo i o tamafusu a Samoa. Laufali, tusi ai, wha masino, ia, mori atu lo whaanga o le atau sa vea ma le tau wha, ia se manu Francis Ioane, ina ia whafua Lord soifua, ma tulu inisi tau sanga stele, e soifua ai. Whaftai foi, o oe, na tupunga mai ai o surunga titi, ma whaamnia ina, ia nisi o lo tautua i le atunu. Le plestene lango o le matanga luenga o whamsinonga o whanua maswafa. Le fionga ia awhamsanga. Ia le na, talo whai. Fōlinga la le lei level le na o Moana so na lolewe. Mua tasi le nei tamari ima le nei ali fo mai ese le fitsa li ia mai tō anga tele le tālonga leo le tenisi. Pea fo ile sio no so fo ya onga le fionga ya savea England so na lol ke masangi lo kama fa mo fonga mai savea England so na lol ma le fa le tua fo ya pepe fa talo fatul tato por kalambe e la fionga ma le fa tua ya ai patino lava lo fa anga mo onga le lei mo le fionga le li fo mai le fau Dr. Moana So'onalole. Happy birthday, belated birthday to you, and many, many more happy returns. Mai maua na whapea ua tau le miti, malanga mai ei ma le whaletua. E te lua tō lua i le teimi na whiula ele keke. Ia, o keke na o mo onga le lei ma whamniang. Whapea na fo i lau fionga i le plestene o whamsinonga. Whanua maswafa. E eise mata upu, o te fia pa i le mata upu leo. Whamsinonga, whanua maswafa. Ma le tūla whono fo i lele luas fulu. Le na tau mawhai e nei. Ina ia ta lepe le whamsinonga ma tu ese. Le whamsinonga o soli ngā tūla whono le whamsinonga ma ulunga. Ma le whamsinonga o whanua maswafa. Mana tua sa tasi le whamalu. E tasi le puresiri o le matanga aluenga atoa. Ya. O loo iai i le fionga. Le sunga le pali tele. Ai, o le whaulu,
o le matanga ruenga, o le fionga i le whaamasino sili. A le mea lea na whai nei e la wali i e mapasia le tulafono. O tulafono ia o whanua maswafa, LT Lands and Title Court 2020. Le mea lea na whai le mea lea, le mafua i lava, o na ili tata so langona e talia ino le namtau. E le ngata o le vai lua ino le whamsinonga. Tūtō tasi le whamsinonga o whanua maswafa. Sui lo na whawai, sui lo na ulu, esere le ulu o le whamsinonga mawalunga. Wa lua ai whamsinonga le atunu. Ale mea sai e tasi lava. Le whaamalu sa i lalo ai whamsinonga whanua maswafa whapena foi whamsinonga mawalunga, or the Supreme Court and the Court of Appeal, which is the highest court of the land. Whamsinonga la na o toi ilo ina o tālu sanga. Ale mea na tupu, le o mai te mile nei, o la uta talo le nai lau fionga le li pāremia. Ua na o le kāpeneta, ma le pāle mene o lo iai le malosi anga ina ia whaia se polo inga, whaale tula fono i le whamsinonga mawalunga, po le Supreme Court, e tāo fia ai le toi lote oni mata upu e winga i le tula fono lea. Aisea, e le manuia, e masa ai le toto, e tau ai mamisa tangata, nā le me ua whaia ai lea mea, e mafua mai, o le suina o le whaavai o le whaamsinonga lea, ina ia whaamalia ina ai tangata ia na lātou whau o le tula fono. Ina ia papai ai I mea sina o whanua masuafa o ainga te tele e le tau iai tangata nei. Aina lātou whai, ia pewai no whai atu te pese atu ai tele o taimi. Mea nā lai ona ili tata lea wali I e whaalongo ia te au langa sa o le mea utalanu ai. There's a reason behind everything, and the reason why these people changed the foundation of Samoa and the constitution of Samoa. Why? Ina ia whaamalia ina o lātou mana onga. Whaatanga I le tula fono se ona lātou whaia mea ia, ma a apa, ma ausia mea ia, ai a le mea lewa I le temini nei. Ia lawa tāo fia le whamsinonga le mea lewa. Ele ai se marusi anga e whaatu ai le whonga whale tolu. Le whonga whale e whai e lava le whamsinonga I al whamsinonga whanua maswafa. Ma le lātou lava Court of Appeal. Ua tā oto mai tia sā, le tele o ta mamati nā, o e sā se I tofi whamasino, tofi whaatonu, whapena Palestine, o le whaamsinonga whanua maswafa. O e na lātou tāpena ina, le whaavai o le Faiva se lau walu sifuru maletas. Wa tō whamai tia sā, a leo o mai e whaatū le mea lea, ina ia toi la langa o mai lunga whaamsinonga wata oto I panga, wa leo toi whaia I aise isi mea. Wa uma, wa momoe e sā lātou whaia whaiunga le ne. Ma o lo nofo fi le mua I fo I le tunu. Alan me len whai nei ta pula. Leo te talo tu, e lau fionga le whams. E le pārmia. Ma lau sunga fo I le pari tele. Lau fionga I le Palestine o whams nonga whanua maswafa. Le ofiso le lo yasili. Le kāpeneta ma le pāle mene. Lau fionga I le pāle mia. Ai maise fo. O le vasenga o le asosi o loia a Samoa. The Lawyers Association of Samoa. Ina ia whaia se lātou pepa e whasoso ni ai le fionga le li pārmia. O na o pau leo le I tūtino. Mwhai o na whaia le whātonunga. Tāo fia mo se teimi le tū mau. Ai se I toi au mai le mata upu leo. E ilo ilo le pārmene. Do you agree with me, Samoa? The changes to the Constitution
as to ina ia sui e mea nei. Whaamali e ina ila ngona o tangata nei. Mai o te tatalo atu lau whionga le li paramia. O le mea le nā tauna o e wā ale whaia. Ia. O le toto masa ale mea o iai. A toe tō manatu Samoa i le teimi sa o whātala noi na ila sunga le pali tele. Le ali i officer sili. O le matanga aluenga lea o iai nei sa iai foi. Sa au ta uel mta upulea. O la tau na tapena ina le whaamasinonga lea. Ma le tu la fono lea. La tau tele i mafau fau. I le toto masa o lea tunu u le teimi. Wana paua i o me. E malingi e le toto le Samoa. Ona mea sina. Ona swafa. Ona ele. Ona tua oi. Ma le tamaitai. Ioi. O le i oi mata. O tamatane o lea tunu. A lea e ta alo lea wali i e fiti le pute lea tunu. E tu sai mal tu la fono lea. Ina ia, pale i suafa o a inga i le tau iai, pale i ngafa. Tau tupu a inga i le papa iai, pale atu. Mata ngofi atu, e fao fa malosi lalo le tu la fono na la tu suia. Ma fa vai, ia lea, fanua ma ele o lea tunu. O tau se sila fwa ia i ta upula na le LTRA lua fe malvala. Mea nana tupu. Nea no whamtala fo i lava le mafu anga tonu ana lai o na whaile na mea. Sui ele wha vai o lea tunu. Mai lea, tasi o lua, tasi o iwa, puinga o whanua, ele whale anga nu o lea tunu. Le valus full pasene o ele whale anga nu. Ai ina ua, le toi mawhai o na toi ai talafu. Te lele ai talafu sa moi lalo o le wha malu o le chapipi matu le epa mai lato uma. Nā al mena whai. Oso mai le wharetupe le Asian Development Bank sponsor le tulafono, tusi le whaavao le tulafono LTRA luafi malivalu. Ina ia whaatanga ina le tulafono e mawhai ai ona le stala whanua wha leanga nu. O tau sila ia. Na whai nei i le vaenga tasi o lua, se lau o iwa. A lewa whai le tulafono lea. Ina ia whaatanga ina i le tulafono ona le stala whanua wha leanga nu. E mawhai ona lisi atu e le whaletupe lea. Ma isi tangata mai whafo e sa iri me le whaletupe. Aisea, telele ai tālafu. Wale mwhainto ai tālafu, o mea la hi o le atutongi ei mawhaamria i nai i le whaletupe o Asia. O le whaatanga ina o tātou whanua, maanga nuu wha, ma ele whaaleanga nuu. Ona le stala ai whai e lisi. So you see, ladies and gentlemen, mau te tatalo tu fo i lawa fionga le li parmia. Leo a mata na malama lama le atunu sa ma pe pese tu ai lava male tula whale li. Sava aia atoa whanua, ma ele whaleanga nuu, e awhi ai ma ele. Umia sa loto, le tō whae a fiu mata ese elisawa, le sa auto sila ma iai le potu le nei, o whaatala no ina ilona te le mea le nātu le epa. Ao le ale taunu unga ina ua, taunu uli tu la fono i a ao le plestene, o whanua masuafa le fionga i le alori i a le sate le rapi va ai. Le ale tala, whemai le tu la fono whaavalewa lea. Ma osi whaapene i e la wali ia. Na tusi le tu la fono e inu e la wali ia le pia. Ai ona na atoa tu ai whaamasino male matanga aluenga whaamasinonga whanua masuafa. Whapena male whaamasinonga o sori ngā tu la fono. Tā tonu le tula lima, la tātou wō le malolonga, toi te liu mai ai. Le ngā Gagaifo Faiva, male ia tau sa vea, whapea fo le tau whae a seu manu, i le whaata fiti o ngā ruenga, i le nei a stofi. In this update, the Climate Change Minister says fresh advice doesn't take recent government action on emissions into account.
A Climate Change Commission report is warning New Zealand risks missing its next 3 emissions targets, including 2050. It warns the pace of emissions reductions needs to more than double over the next few years to meet them. Simon Watt says the report predates some important policy changes. We've had a number of pretty significant announcements since then, not only in the context of the Gas Transition Fund, but also the announcements and progress we're seeing around some of the agri-tech. Senior National MP Chris Bishop is saying good riddance as Stuart Nash departs political life once more. Nash has resigned as NZ First candidate for Napier after outrage over his calling National MP Katie Nimmin lazy for taking months of leave to have a baby. In 2023, he was sacked from Labour's cabinet for leaking information to donors. Bishop says he's glad Nash has called it quits again. Attitudes like his are not helpful because they put people like Katie off entering Parliament. This really retrograde step for the country. A Manawatu district councillor is cautiously optimistic, raising their school bus struggles with the Prime Minister at a public meeting today has put it on his radar. The Ministry of Education cancelled 13 local routes this year after a review, leaving many rural students few options for getting to school. Councillor James McKelvey says he's pleased Chris Luxon's heard their concerns. We've got farmers that aren't sure how they're going to be able to get their kids to school when there's milking and calving coming into full spring. A warning, changing conditions under a strong predicted El Niño weather pattern arriving September could bring more drownings. Water Safety New Zealand is predicting more than 100 water deaths this year for the first time in more than 2 decades. On average, an extra 10 people die in spring and summer during stronger El Niños. That's news. In sport, Warriors coach Andrew Webster is becoming frustrated with social media rumours about recruitment. Webster is adamant the Wars are not pursuing former Roosters and Kiwi centre Joey Manu, nor Panthers star halfback Nathan Cleary. We're definitely not in talks with Nathan Cleary, and none of his representation have contacted us either. And it's not even legal, no. So it can't even happen. Women in Sports Aotearoa board member Larissa Wall is urging Netball New Zealand to focus on improving infrastructure and giving domestic players certainty. Lawn bowls will literally get the ball rolling at the Paired Back Commonwealth Games tonight on indoor carpet greens. First bowl from Glasgow is from 8 o'clock, ahead of tomorrow morning's opening ceremony. Thank you for choosing ClickX. Hey, did you know that sending money home to family and friends é fácil ClickX? By Australia, for New Zealand, to better for my mo ai. O polo sa baki manono ang lima isamo na. It's simple with 4 easy steps. Sign off here, ClickX. Sign up now or log on. Select Samoa mao milisen. Ainga will receive in no time. But don't forget safe and secure. Saunga lemu oila utautua. KLICKEX. Supporting Samoa with our very best. We are ClickX. Casa Beds and Appliances, o le tali o manaonga, I o loe whaatotonga ilo mauta, ini taulelei, toi anangata, e mawai moenga ngā o si tutono New Zealand, wha apea se tino fōa le potumalo lo, laulau ai manafoa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni fe aveai, maisi. A whiu ane loa I le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo whituiwa Great North Road I Henderson, le Casa Beds and Appliances, telefoni o valu se lau, lua lua lua, lima whāwalu, o valu se lau, lua lua lua, lima whāwalu. Ua maua le telefon mai le Auckland Zoo, o le dinosaur track, o le atoi fo'i mai le native sanga. Se hawa vali ma mata, I le matau tia o le vaitaimi o dinosaurs, o la atu ngai o inga, na le atu tangi. Pei e tue wha fo'i oe I le loa se lau miliona tau sanga taluai, e au fia le nei mataanga I lau pe paul fali, tala fia ngai mo le ainga atoa. Tanga iane I le aucklandzoo.co.nz. O mo mia ni ngaluenga whai I lo whali. O le living space o lau company if so soani I le whale leo mao te malawa. Amana o mia se papui pui, carport, canopy, be wha faulau heat pump, whaisau deck, wha ka peta lo whale.
papso ta imai i le living space. Via 4 quotes, maule so ani le finance e le aise deposit. Vili mai loa le living space i le o valu selau, lima fauno, fa valu fa, o valu selau, lima fauno, fa valu fa. Radio Samoa. Taslima ivatolu amo. My lady wanna
tasi lava oila ufa moe moe. I want to know if you love me so. My island lady won't let you go. Silly lava oi penino le vasa. Mala au ma matala. Ciao chino mai wana o lava. Ya so mo le o aga. Fatalofa ia te oe, maofo alofa fo ia te oe, ile fast fulu minute mulimuli o le ngā Gagaifo Faiva, ile nei fo ia stofi o le whaatawhiti o tiute mga luenga o tauta ia e ai Samoa, ia mga Gagaifo Faiva, e pei o na ngā pāti ai le tunu, nei aso malo ngā lue, malo fo i le tau atai, e le whaingo fie, la le usu le tae au, ia ona o le tau fo i o lo whea ngai mai tātou. E le tau malulu. Ia e sauda fo i le tau malulu. Ma mai ona whaingatā, ma ona mai mga ngase whapena. Ia e le mwhoi no tu ai le tātou vai o le ola. A e so soan tele. I le fulu, ma le isi, ma le tele o isi mau mea. Ia mai se la fo i la. O le tūlanga o le wha lei o tōtonga fo i o le tino. O le ate ma le whatungao. Damaged liver and kidneys, diabetes, toto mawalunga, ia whapena fo i maisi ngase ngase. Ai maise la le kamo ngungu, ti ngau so ongo pona iwi, ia whapena fo i ia meo tuli vai, o ate vai, o whapea fo i ia meo tapu lima, ma tuli lima, ai sau vai o le ola, telefa le oloa na wa ele tātou vai, ia, pe o le iai ia le tātou whale oloa i Avondale, Island Food Market, i nai Avondale, taftaf tōnu lava o le tui sa mau, ia whatalo whātua i fōi, i le Tasi Market, i le onga tutonunga le mū, o le taulanga whatau i mangele, saura le pitola i ai i McDonald's. Nai vai sa o mai lei a Auntie Fiona na o lo whaatali e toi tamo Robbie. Ia, whapena fōi ia le tātou whale o loa. Malesi tātou maketi, luas fulmane lua. Templeton Place, o lo i eile tua whine a Nive Maria. Ia male te maita i o Maretta. Ma utou umare whai tūlea. Ia, o lesi tātou maketi. Nā fōi male tātou Coco Master. Lima whaia. Whaalawi loa o tātou o loa lea tunuu. Ina ia mawhai na fisosoani ei fōi. Whaatau ai tātou o loa Samoa. Io. I naida numera Tasi Triangle Road i Massey. I lei tūlangi i Sifo. West Auckland. Ia no whanga na ai a whaia e te whia wa ai a te au. Ma e whia kalangoa i a kia. Whia fusi ma opo i a te au.
Ia free le mea le nai te wala au mai ai le o lua tasi, lua iwa whaafi tu iwa lua fitu. Awatu ai malau, lau koko ia whapea fo i malau. Vai o le ola. Ia mala tato vai avoka. Na ole vai avoka le vai na mole. Mole ngasi o le cancer. Prostate cancer. Ia mo le tu paoli. Ona o atu leo le whatalofa. I le sunga le ataua ma le au whainga luenga le whaletua foi. O le vaenga lea i tawhatafa tonu atua o le tātou le tione. Le Silly Eco Farm. O le tele ia. O tātou o loa mai Samoa o lea o taunu. E oa i le tauanga. Sau ma le popo foi lea ma le sua. Ia, e le ngata i le nā o le laulu au. Ia, ai maise o le koko Samoa. O le tātou talo, o le ufi, o le ulu. Latu le whamalo, lau sunga le ataua, ma lau tau, lau whaletua, ia ma leo whainga luenga fo, ima i lātou le whionga ia le ota. O lo o tau mawhaia mai ia fo i tau mawhainga. E so soani i o tātou ali i Faiva to anga, o osi o loa, whapena fo i le tu pā, o tinam to mai tai, mo le whangu, te lo fo i, a mo le fangu Samoa i o ringa na fo i mawai male. Male tātou lenga. Lenga le whaongai te funga tātou. Ia nālo mawai nā. Ia, e le ngata i lea. Whatalo whatu le whaletua ia alavine. Sua. Ia male au whinga luenga fo ia le Taro Market i nai o Tara. Whaftai i le ngā luenga tautua o lo au mai i fo i fua whaele le reanga. I o tato maketi umana awa ia te au. E tāua tele. Le whaalau i loa ia Samoa. Ia i loa Samoa. Lan me tātou te o i fua e whaola fiti la tau ia matonga maisi a la tau mei a melka. O leo ko ise me ka o se ka mukonga. Po se ka mufiki, po se karofiki, po lea. O mea leo i tātou. O talo Samoa lava talo lea ua au mai nei. Ai e matautia le tāua tele ma le māua lunga o le quality o tātou o loa ia o taunu mai. I le atunu. Ai whatalo whatu i le tina o le koko master. Tina ia tele sia ia malona li i na i whangaparoa. Ia whapea fo i le li i o Fingota Daniel. O lo whaia fo i le nanga luenga tāua tele o le teimua mua o tuu ai ia le tātou koko master i tonu o se meo o se pepa. Tai pea le pepa lau tī fo lea. Ia, ma tā ua i fo i tina ma ta mātua. Ke le koe mauru e su e ia le meo le o ngā koko le ngā kongi kongo o le ulo. Awa vai. Koko master at its best packaging. Ulala. Nā le tongi ai tonu wan wala mai a tofi lau. Ted Stanley atau. Mai, rea tau. Se mea sau koko nā se iu. Whakwa le nā ua whetu. Tasi ale teimi nā matua i ai wala au mai atau. Te silafia le atau. Tolu o pepa koko, au ipu koko ne whai. Whakaro whai. Ia whai mai, au ngō fia ai fo spin koko. O whak, iwa se sila la ye. A uma o na matua mix le lau koko. O na e tangola ia lea, e sa sai le pepa, lulu ia i ton pen koko re kongui. Ia ngā e lamu ila ia le pen koko, no le pen koko, kari e mai. Ia wa mantua oe o le matua maloa o le mele koko, vo le pe a mai le o ngā koko kongi. Ai kongi ai ka ngaka ka e le huru ara ngā foi pe kua mole al mga fa pe apa e le o ngā koko. A tongi foi lai tono le ulo ai mo tele le vai ma wadunga le vai. Te fiu a su e po fe oi ai. Ia alu se lua i tu la o whata vale ia pe matala pe foi le te sao vale koko i tono ina. Ia. Pat ta ua tele le na. Buy our own Samoan manufactured goods. Our own made Samoan products. Ta ole na, au foi lai le taimi o le tātou matanga ruenga foi le ole. Ole
Export Authority, po le Samoa Export Authority, le foi na mai le si a tātou container talo. Ia, le taimi o le a whaarairoa tu fo i le fionga a salama tua. Ia, po le taimi o tau nuu ai, le si fo i tātou container talo le na. Whaftai atu le atunu. O lo o mafau fau, i nai o tātou tangata i Samoa, i le ala usu le tai au, Faiva nao le ngata i whale e usu isi le sami. Nai tina e le ngalo i te au i le tina fo i le mai nai toa mua le sa tusi lana pese e winga i siona pau pau, sa tausi e lona a inga maola i a nganga o tangata. Toso i ngatai o le tui tui, o le paa, ia, o le fole, o a uma ia o le sea, taui o le pesel na e tau se o manu ona su e leo le pesel na ia e tai na mo tātou e te loe tau walunga iai a o whaafonga mai ia sunga le whaafengainga ia talia to pale au ia whaatalo whaatu i lau sunga to ina e kalesia e whakasa i wiri po manu rewa a malo atu na ruenga le lei o lo whaatino ai mai se foi o whaalongo i eile au ngā tuspa ia nā o lo whaatino nei. Whai mai ia talia ia tau. Le ia tau. Te le tau mana o mia le aonga le a tuspa ia. A lau te whaalongo mai. E le lei te le lau mata o Siri. Whatu ia langa o te whaitau fu ia ula tōma o tangoe. Whe Siri to ina mātua ia ua. Wa loa i le ngā ruenga. Ia pe o le to ina. To ina malo lo man malo. Ia mā mea tānielu. Daniel Mamea, ta talo fatu tātou por kalame. Ia matele au isi to ina mātou te whasoa e pe o le sunga i le whaife au. Ia tu inga mala, Filimoni tu inga mala. Ia ai maise le tō tele o tō o a u paanga tō tino o le au whainga ruenga. Tō tele whaife au i Samoa la tō te mata i tō ina, tau muli muli fo i tātou por kalame. E le levana o iai i se taimi o le tausanga na te anei sa o asia tuai ma ta ele fo i ia ma wha mangoto ai i nai piula. A wotei, le tuli mai o stasio li ia o tuli mai lai e le whaia onga o lo o whatau teia le. Swafa ia nomeneta. Mai te whamu molea. Alua tuli mai loa le au au. Mai se whamu mon malia lo fingar. O le i atou sa vele whiel por kalambe lea. Whaturu lea la. Ea, wai sisi ua. Mai whamu mole lo fia tal no le matou whaia onga o seli i. Whaia onga o le kolis. I piula. Ia sa ua luatu ma tu whasoa fo i ma talie ma fia ua mo le avanoai. Ai whi mai le sauloa ngā le. A le ali fo mai. Et sila fia le atau. Mātou mātou fo i o nei o whaia onga ma o le kolisi i piula, whaiwhiau. Mātou te fia e malolo ma whasoa, ia ma mātou mata atu i lau porkalambe. Ia, tā ua nisi mea o lo au mai ai e le ngata i le ngangana, li tātou tū maanga. Ia e whapena la fo i le whasoa i tū la fono. Ma nisi o ma tā upu, o upu whai o malo. O lo whetoto wa i ai, le whautanga, whapena fo i le whetena i ai la ngona o le atunu. Ia, e mātou te whasoa i fo. Kātu whaftai, pēr fo i o lo tau aman ia. Se vai vainga, o le ia tau nei ma le tātou por kalame. Whatalo whatu la ia lea. Ai marie, o lae fufuru la ta vale i nai whato ia. A lo sa whai e nisi o whawhengainga mai o le kolisi, whaife au i malua. Ia na mātou whasoa i lava lea ma whasiri mai fo i ma whawhatai mai i le por kalambe, ma o le lātou fo i le nā ngā yo inga e whai, lea taimi e malo loai. O le toi ki mai i le por kalambe o le ale o le ngā Gagaifo Faiva. O le tāno awa. E de whai atu la sisi o se whadi e dia ni mata upu tātou tala no ai ia po le nei fo i por kalambe. Ai o te whawhatai atu le au whai te talo, ma le au whai ngā luenga. I le a whea i so lātou whina ngalo. Ma whātus tu sai ma tā upo o le lalolangi nei, lea tātou te whina oi nei.
Mamata upu sili le atua lo au mai ai tono a fionga pa ia le atua. Ai o winga o le tangata peo na uwhai atu. E lau tele lava le whaitau fo e o le tusi le nā le tamalo Australia lea. The seemingly mad behavior of mankind. Jeremy Griffins. O le tangata na whai e le atua. E wa aia mea uma o le fōwhanga o mea le atua. Tausi mea le atua. E wa aia le tangata lea a whaatusa o tātou fo ionisi o mea ola. E pule e le tangata. Mea uma o le fōwhanga e pule e le tangata. Ai na wau mai le tangata. O le mea tūpito lea na whai e le atua po lona. Po le ngā ruenga tūpito lea na whai e le atua. Ina ia fōringa ia te ia. Ina ua au whaatasi le ai ngā tua. Le atua le tamā, le atua le aloma, le atua le nganga pauia. O le a whau tangata. Ua avea le tangata ma le mea sili. Kusa lea o le mea ora sili ona. Whaafai tā. Wale ngata wale mwhai ona tausia mea o le whawhanga le atua ma le si o manga. A ua tau solo mua i le tangata. I lona loto ma lona whaasau sili. Le wha le anga o le tangata. Ma mea le lei e whai e le tangata. Le sa uba le tusi le mea. E mafua mea uma e fau e le tangata ina ia le anga i le tangata. O mea sau le loto. E mafua i le wha mariena o le loto o le nafo i tangata. I se mea ua ia le ausia. Se mea na manatu e maua i ona lima. Ma avea o se mea tō tino i a te ia. A le wha lawe. Se le awala na alua i sa ili le mea lea. Wa lai ona le tau nuu ma tau lau o le wha moe. Ma tau nuu e le mea lea pe o le ipo le laulanki. Soka le whatua o matu nei. Ka kou pisa la o kufa ka milionga tamata alona. E sa o whabul mole li. O tō sila, the winner of the 2026 FIFA World Cup, Spain receives 50 million in performance prize money and part of a record total financial distribution of 871 million awarded across all 48 participating teams. And the details, complete financial breakdown, are covered in the 2026 FIFA World Cup prize money on Sports Illustrated. Performance-based payouts. Champions of Spain, 5 miliona. O le au lea na tūlua, Argentina, 12 miliona. O le tūtolu, 2 miliona. Ma le tūlanga wha, 2 miliona. O lono winga o vaianga umalea na o ile. I quarterfinals, o ia se vavai. E o olava I quarterfinal rounds. E le I laloan. Quarterfinals, mai le au lona 5 se I o lona valu, 10 miliona. O le round 16, o le vaenga tuiva se o le 10 maleono, 15 miliona foi. Round 32, e fai alasi so le e o ai le 10 fitu au tu le au na tu 10 fitu se o le au na tu tolu 10 lua. 10 miliona tala. Ai ala le ia le group elimination stage oka te fifi eli. E fōringa mai ei I matua le tai so I a tupe wha so le IRB ma le lakapi liki po le lakapi uni. I tupe I ta alo I tangata so ko la sau tanga ingo lau sisila I a seuman. Ja, ma lo le sau noa le atou e vatalo fatu il pa yama malo tatu. Tunu le vaenga le fiafi. Ma lo le Faiva ma lo foi le tawata yoi. Ja, pe ona mai moane ye lunga o le tātou whaatūlanga na le atou. Whaisite leo tupe o le FIFA. Polpolenga leo le soka lalang. Ai le I tuwa antu ia au soka I o I le afo. Amatali leo le tāmrisanga. Wa umanana au maia ia afo. Ia tupe, e lua tupe e sesi. Na tupe na antu lea le FIFA. Nga I pūlenga au anturu umaia e fast fulu ma le vatu. O le tupe mua, lua ma le afa miliona tala, e ta o le preparation funding. Ia, e tape nai le au, o le, a qualify la ia le au mo le tamrusanga.
I ona matu foi leo leisi se fulu miliona tala. Tusa lai se fulu lua tesima le 5 miliona tala. Fai al talo. Ai le I papa ingi ko kingi mangi se vai tamata. Io ia ona aulia la ia leo le vaenga lea tolu anga tolu vat. Ia po le vaenga le mo ta ele se tulo. Ia ona maua le au umana le taiva miliona tala. Fa popole I mala tupele tupena tuai. Ia wa me fa pe deile ia to wa me fa funga anga le tu. Ele ta I se la tala me tupena I nei meo Monia. Ai o tamata alofo. Ia ele se tamata alo ai longa I se kamaka alo I lalo I fole miliona tala sana kon karate. O lo ta alo ia tu o lo ta alo ia. Ele alo New Zealand ta alo talwai nei la. Ile awa le all whites. O lau sa inia le sian kon karate I se kalapufo. E o atu le tolu sfulu man tupu miliona ta lalan tupe ile season. Wai fai ukala iai. Ile mele ese ile ta lo ngole o soka la ngole soka. E toi titi le isia tu ngole langi ile ta alo. Ya o le ta tu la kapi. Ya e to ai titia le foto ata mo fai nei le World Rugby. E tu le o le mena le wo te le swinga. Amata mai lava ile ipo la langi o tai to sfulu male lima. E o ile tai to fitu le na umalole World Cup o lua felu o tolu sui le format. O le wa amata ona tu le ia ngai o I Amerika ia ta longa. Ia matu le ia ngai o ile atu alapi. O le ana mafu angale atau. O le se leni lava. O manatu le World Rugby. Ia o tātou nei le Southern Hemisphere le lawe I New Zealand ma Australia ma tulu o le Pacific. E re kele se kupe mawat. Ai atu leila la kapia ngai o I Amerika lele o tu leia tu I la kapi liki le whaia ta longa I le amatanga o tausanga umai o I Amerika. Ia pe o ina le ba wel exposure o tatu talong. Ia misela o ile atu alapi. E le aingi la ko mukia. Ai o faila ko malaila kapi fo ile le ko afa. Onga o le kele o le kupe mawar swao. Ia ba ia tatu fusu anga. A fia kelengi au kupe alo fusu o le atu alapi. E fia MMA Mixed Martial Arts fia teleni au tupe le UFC feme fa ye fusu anga fai o ile atu alapi. Masani o matamata ile au alapi. Lato te sponsor inga ia tamafusu matama I pi ima. Mama atu lai au shiki no fo mo milion le na tongi tupe. Pe ai falling mai wa no fo ma tongi tupe mo se tamata alo. I te vai ale shiki mai. La wa bana yo lang kam le fa u ma la pa. Ale oi fo le tunu le no me vatu o e muso se ni con kala. O Mexico. Le tunu o lo ngo si mai ele fango corona. E ele tausanga no faitau e le tala anga o le tunu le. Ile company o lo la tonga o si ele ava malo si le. Vai mai. O tonu o le nu le tonu o Mexico le nga o si ele corona. E pena o le valu afe tangata ye tonuina. Ia wa te lela le polofiti. Ai to e titi tangata foi o le nga luei. Fa me to fula inga mal tai miliona tala li le yato. Ka ile ke le foi le corona la to. E fa pena o malan bele wa nga ye isi o tato tangata nga I Alaska. Ben tua foi o Alaska. Ia. O se va inga le o Lucia. Mali. Ai fitus full miliona na fa tau mai ye ne. Amerika. Wa mantua te tu I Alaska e te la alolo vai o Lispito o Lucia le na. A o Lucia le na fa tau mai. Malele lo e scientist o Lucia. Le ata mai o tangata scientist o Amerika. Le ala o le vai fo le ta o le Yukon River. O ina na mo ai le tele le minerale. O le aulo fatasi mal swau. They took to buy the Yukon oil and petrol. Ia o le melalina, o le tola I titi tangata, ai ao ina tufa le tamau a inga o tupe maua mai I o loa uma ia. Ia. E tete le I o tupe ave I a inga. A inga uma, e whaara sopolia uma lava a inga o le stete o Alaska. I tupe maua mai. Ta whiwhi pēr na whape na fu, ina whai tātou ia. Ia, ia awa nei bativa sesi. Ia matua I tutu sa pēla, mele whai nei seina komunisti. Ia. E whasafua uma mele se seina milion e aku, le se mativu.
Ia tu sa tātou, ia tātou me whai. Ia wale kari e o le au le ngā rurue. E tira vio e li le atu. O le aso na fina u whai tau. Masalo na tailo i pena i sila i lunga o telefou i le vai aso le nei. Ma tau tia le whainga le whai e a tonu o lai te e mai ai se tasi o maa fine tonga ua whai tau sanga o lalai o i saina. Ai ua totongi e se tasi o tina saina ai o lana company lea e awina atu tamai tai tonga. Ioi. O le whātou sina, whamai, a e aluantu i o i saina. O le whātali mai ai le tamāloa e whailana whale ta vali. Ia o le si tamāloa e whainga aluenga le lei. Ia, atu la i nei a inga i tonga. Ia, o nei tamai tai whai iwtu a tai lusfun mon tupu tau sanga. Ia, au sange le a inga e le lava le whaasoa. Tonu lo le mawhau o nisi o tamai tai nai tolua. O le a o i le uso le mele ka o le awala vavi. Ioi. Ia e o aku i o i sainga. E se ka malo le whakari mai sainga. O le mea la ua tupu. Ua le tutusa ia whamatalanga ia na whai lunga o telefoni. Ma le mea le ua tupu i o. Ai tutongi uma mai a se tasi o tina saina ia pāsese ma le whainga o visa ma le awinatu le lunga o valele. Ia ua alua i alua. Ai ua whaalonga o tō le au tamai tai saina ia. Au i le au tamai tai tonga ia. Soli, e le ise lumana i wa o le sipolo misi na au mai le atau whamai. E maua mai le awhetala. Awhetala Amerika mai saina. E ave tausi e lau a inga. E na o lau sawa e te lua whai poipo. Malita malo saina. Ia, ua whai nei la le wha poiponga. Umange, manga o lorka malo e whinga maiki. Ia e lau whaalonga o lau mai ka ia. E leo le mea ngā lenga o ako e le fia whaika maiki vafi. Ia na ona whai atu e whadivos. A makalonga ke ele a inga orga malo. Fa me wa ave whando nofo ini potu. A ele whanga. Sole, te ia na mana tua i lo le o le whatau tau fo i le la kari i wha mau o hari le ia tau. Ngā ngā longa kwa la oki ke ia na mangkua orga maamare male a hinga. O le lakila o lo o iei nisi o tangata tonga i saina. Lena fisoso ani fo i le e toi tau mawhai e au maile au tamai tai whakakau ngu ma le veason teim vai atune. Ia o le la sa au ina tuai i lunga o le porkalame fo i le le tangata Pasifika. I le mea leo ali i le ia tau ma le whaafunga ngal tātu o turu. Awane e se tia i le. I le malu o le taitaia. Ma mei au whaatou sina tau tupe. E le ima se vale i lalo le lange i e whai aku se mea wapenga. A mea e whai poipo aku ia pai malawhai. Ia o le a kafe mai pe o le vai kafe o le Yukon River. Ia le sau o le kupi. Ia o le mea nana tafe ina. Mantua fo e seina i le vai tele fo le e ta o le Yangtze. Ia. No venga lao se vai kafe. Kafe fea. Ina uko mai ka ia. Ia e mana ia foi. O se lapata inga mo tamai tai o le tātou o tunu. A me se foi ia te utau mātua. O lava ne i a se tia i tātou le malu o le taitai au i whaamtalanga ma al mea tonu alea o le soli tu la fono whaavao ma lo o le international sex traffic ma lia lava o le talsa o le talalena le la vea il tangata vole le Jeffrey Epstein le ta uai le ua sola e kia i milpo i inga mara waria nga mea pola ko be nga whai ia le e vavai a koe e pe e kaurave le vea mai e marikako marka ko kama pres kengere ya ai tawo tele mel mta upule wa talno fo ya ile sunga ya suman ina ia tato alo mama wa ia tato mal malama i fai unga ia fai te mai ta yo tato tu ma tato fa na ina ia pui ai le saunga le mo e tele awala e fai tu pe mai o te lofo tasi le nā mea leo te ai loa nei i tonu o le tātou o tunu ui Samoa. Ia. Na ia tātou whai tete fo i walanga e toa tele ia meo seina to i ina laua atu i lea tunu. Ia wha se e nei ia mānawa loro le tēnei titi Samoa. Ia. Ia walu ma le pisupo pe alu o ālawa pepa makalongi po mea wha pēnai avele ainga. Ia mawhape nā lava nā, mawai fo i awa doa isi to ina e whai o lātou te tōlua Samoa, ma whai e i o lātou whai poi ponga ma mea no fo mau ma tulang whapena.
A o I fo I wai masani no tala no mta pulne. Ia. O I fo I masani o na mingi ai ia ma tawhea e se atu ia whanua o le tātou o tunu. Ma lilo. Awa na o na whai poipo lava mana o lo male to ina saina lea. E no mai se vaenga o ele o le ainga lea. Ai mai se o se mataita ua e sopola na pule I ele ma whapena. O le whainga leo le whanau o le saina lea, a leo le nā fwoi, ua umana whai pepa no fu mau, ia ma whapena loa o na tā mau. Ia tuli lo male whawhine. A leo anofo le whanua I le toi ina lea. Ia e tele mea tātou te tilo iai, e iai ia, e pei anō fwoi atu, au te le whaise tala. O le ngalu mua, the first wave of Chinese that came into the country, tangata lelei uma tangata na... Ma liro. Iu. Lea lai tupunga mai ele to tele lea o totolua le tātou te nei. No mai wha tu business so soni a Samoa. Na no nofo ai te mai tai Samoa, ma alu lo lato wola, ma le afu. E ati na e a inga. E o mai le teimile nei. O lo o iei pea ia le nā ngā tūpulanga mua le o le ngalu mua na sa. Mari. A o le ngalu la le usa so o mai ma whaafuata mai le teimile nei. Ia o toi ngā ngalu la nā le te wawa aine iai, nā le otu lava e lisi whanua. Whaatu pisnisi. O tupe uma e mau I tono le tunu nei, e toi lele uma I saina. Ioi. A leo le nā, ua whaile whapoiponga ma le tamaita I Samoa, maua lolo na citizen I Samoa. Ioi. Ke a. Islander kulisi vai solo nto lua saina malana fana. Ai ole mena e tatauna manga fanga fa ia tato walo ma tama fana ia po tama alo tama tai ole tunu. Ma kwa isu e le mai sainga fa mo ngotanga tani. Langa ele o na e alaina na faile fa poiponga. O le fanua o le tau ainga. Malepi I tanga ia Samoa. Ia wai umalo sa o container singa nga mai singa. Ele ko ia fea I sisia ku ala ku sa o container ga e peo da I sa do le ia tawa alur ku pe singa. Ia o nga alu ia le fa pe. Ia seuman. O lau feo lolo nei wei seina ua o latou wha ngā ina ia whale tupe le atunu. Mari. O le telo I latou. E te uma latou tupe. I o latou fale ma lalo moenga ma whai a latou sefe foi. Lalo foi lalo na lisi vai teimi. Wa pe wa mate ia le tupua e tangata. O le seina, e lea venia le tupe le bank. O so whai lo mawha. O so whai, ele tele o fale o nai seina. Ia tu foi, poto foi seina wai lore me e ave, ia ave roa kangu ngā kai. Ai o le mafuanga uma o nei mea le atawa. So le o le tupe. O le tupe. Ai tu I sisi tu. O le tupe le mwhai tātou whātawi. Ai o nau le nau telo le tangata lea wala se vave I mawhai ngofia le mawala tupe. Ia lea la. O le me laki e lau tamai taitonga ia le ia tawa le whafunganga le tunu. Ele I o I se whainga fo I lele o le ta o to I tangata ele o ni whale ma ia mo mea warehouses fui. O le ave e se I o la tūtotonga. Ia. A wā ana whape tupu se mea whape le atau. Ia mangu e whape ngia e se le kala le ka ki karangoa. Le sa o lele lava le. Ai tālo sia I le o a awhia I fo I ni alo tamaita I o le tātou o tunu. I tutonu o nei atunu whape fo I le tātou o tunu I Samoa. Ia walanga, e asa le Faiva e le asa le sa peona e sila fo I le mata upule o le visilingia. O tātou tangata I ave I intia. Tā oto ai te ua maliriu. Ai toi whafo I mai. Ele malo. Ai sau ma le whaatonunga le coroner. Ele mwhai ona toi te tala le pusa. Lono winga la, e wha mawai pongi sā lava le ainga. Ma toi sao ninga ma peau wha mawai le tala le pusa o tangata le na mai mai intia. La wha whena whaile me lea. Tātou te masaru salo foi. Ia, po se o ngā la aula ka ki e kong po se piliki o wha mawai foi le pusa. Awa leo la le aise si o tātou e tilo. I le tangata sa pele I o tātou loto lewa mai le whaatonunga. E maa losi le whaatonunga whale tūla whona. Maa lielo. Iyo. Ia. Ai whaafitai o le nā ua amatana ave nisi o tātou tangata e fiti. I whale mai ia sa maasani o na au whaaleo atu. Ina ia e vāvara lata. Maari. Whaingofi e fo ia tong fitinga.
ia ai le ngata fo le na o le a le taungata ai le umi ona o wa o le ti mea na siri ona na whea ngai le whaingata mo tātou tangata. Ele malanga tō tasi le mai. E malanga le mai. Ma le tangata o lona a inga. E alu e tō lua ma le mai. Ma veso soani le mai. O le tele lau taimi e malanga le tangata leo le ainga. E tongi ai tupe le a inga lava la tō. O le accommodation ma le mea nofoi. E tongi fo i lava le tangata le o le umi o le recover period fo le pea umo le tautonga. O le umi fo i nana nofo matupe alu lava i. Ia, o tasi fo le nā vaenga sa vatuei fo i le tua lalo i le fionga le lipad. Mia mala na whainga malo ina ia alo whangia. Sina vaenga o le pasene o le paketi lea na pasia nei. So soani i a inga ia malanga e taito lua ina ia le ngase ma le mai. Ia tunu mamao nei. Fua fo i ai. It only makes sense. Toi titi tolu aso alu le vaalele intia. Ma le lua i tūlai lele atua i Samoa alua ngai fiti. Mari. Ia, o le whautanga poto, o le whautanga nā le malole na whaatino nei. Whaonga ia Pacific Specialist Healthcare. E mai se o ngase o le whatu, tautonga whaapito o le whatu. Ia ma tautonga fo i whaapito o le ngase o le kānesa. Ia, ono le tātai mi whonga mua ai whaafte iatu le whaasoa fo i ma lou sao i le tā ua tele o vaenga o lo tā talanoa ma whaasoa iai. O le i la uwawa ai atu. O lele wa la umatu i luma ia le toa tele o i la tau ia. Ono afe fitu se la. Tangata ele i le stala ma tangata ele i pālota. I le whainga pālota lea na whai le luafe luas fulma lima. A e tango la e wha ngā le tūlafona. Wa lea pēr no pese tuai. Le vai ona tāti o le nei tūlafona. O le luafe tā la. Pe a whai e te le stala. Lea la whato a wha ngā nei e le komsina. Wa la uuma tuale to ono afe fitu se lau lia e le pālota e le pālota o le lua au kuso luafe luas fulma lima. O atu ma wha mauninga. La men ko le palokai. La men to le stalai. Ya ai lua afe le sala. Se i fa tele la i le ono afe fitu se la o tangata. Futo lua afe fa se la. Le tupe tauna mo me i le au le usta ina pe a fai le ni ma fu anga tata. Fia le futo lua afe fa se la u le tala le tupe tauna tongi le vaenga u maranga. So le ta fi. Ia. O le mea lana na e tūlai mai. Ono afe fitse lau whaatele i le lua afe. Ia. O le matua te leo le nā. Ia, e mantua la o ele i atau. E umana silingi e o wau te le ilola po le ale i sila sanga pe mawhai ona whaasala saoa. E le ofisalo e le komisina o whainga pālota le tangata i le i pālota. Po le mea fui e toi ave i o i le whaamsinonga. Ina ia whai i se whaamsinonga. O le winga lau tala voi. Ia, a wā. Pose e lua mea. Is it a legislation na pasi el parliament. Po o se departmental policy. I lalo lava ia o le ofisa o le komisina o whainga pālota. Departmental policy la. E mawhai ona whetutu na ia ina. E pule le matanga ruenga. Māri. Ai au mai loa, it's a piece of legislation o le tū la whono autu. Lena teu le luafes fuluiva. Ia. E le mawhai la lana o le mea o lana a mai pasi el parliament. Ia. E tau lana sala tangata nei lalo le tū la whono wha parliament. O le winga o lau tala foi lele lono winga a wha pe mwhaina whai ele ofisa o whainga pālota pe a wha pe o la taua ia ana le tū la whono. Ia e whaingo fiela na ele toi a Luisa stupe ale ofisa. Ai a ave loa la i o il whaamsidong. Olo. Lono winga o me lis whainga pāloka o le ae kuru kai lua awhele. Ai se longa kukula i kai ko ali. Awa le kukusa. Representative charges o le ia soli tu la fonoi. Tu sa le ia Mari. Ia mele ia longa winga kukula i kai lua sfulu kai me. Ia lo fa mai le tua. Ia. Mai lo tusa so tatu manuia. Ia mawalunga o le tunu. Ia fa pe fo i lau te lenga fonga mua. Tai lava. Aftai le nei vai aso. Toi fo o le aso a tai au. Uma le vai aso. Ia ona o tau wole tau te ta fa fau mai va. Ia e toi usu mai i le aso tona i fa sua le lau lau.
awa le atunu ia ai manuia tele ia le mana vai o ngā luenga o le atunu o atoa nge ngata i New Zealand nei o fea lava le tafo le lalulangi a foi o lo i lunga le ala tele ma e mai mo mai tausia ia o ngā ia lo ma tali te e atu ma tule i atu nai nei ma tau pu ia la i o fonga i lunga le ala tele ia ma mawhai ai ona tau nuu ma le saunga le mu manuia tali ngā sua o le fiafi le sifi po foi pe a malanga e fatino le na tiute le po na nei ia ai mo se foi o si ngā taulanga fata oto foi to fanga le sunu o le po na nei ia to fa fama le tua tatou feilua i le aso tai au pe ataita ia tu eilo tu soifua fa mangalo se leo o au na nei le atou sa verma se manu fo fonga mua Francis Ioane fa soifua ia mo ia manu ia lofo tele mo oe ia soifua Ua mawhai o na aura tula polo kalame le leimo o ia so taitasi o na o le langolango malo si le whale maliu a se alo le atunuu o ese tātupu Funeral Directors i Manukau City. Pokalame le leimo oe, talo whala. Tuisa e peru e leimo alo na whai upe lima. E ui lava ina o ia o le alo a o mea sa pōpua ngā te ai o ia. Na haoa o ina ai o ia usi tai. Tuisa e peru o Yesu na haoa o ina ia usi tai i ona pōpua ngā te umma. O le upo i le ngangana e lini o le ustai o le obedient. O le hopa kohe. E moa mai upo e lua o le hopo o lalo a kuo o le whaalongo. O le winga whati no o le pito i lalo po o le vaenga mau lalo e whaalongo ai. O le ustai o Yesu na o wina i a ustai. Aisea, o Yesu e iai le poto uma i le lalolangi ma le langi. Ai o le winga le au mai e le eperu. O le ata e tusia mai. Ona o le ngaluenga ma le anganga ma le mawhawhau ke riso. Na alu ese mai i lona nofo ali. Le loto ma le anganga maulalo. Ma le ustai. Lona nofo ali tupu ma le mamalu na alu ese mai. Ina ia iai le lalo langi yang sala. Pei ona soifua mai le whalo manu. Soifua mai i le ainga maulalo. Nofo ma milo fatasi ma tangata anga sala. Ino sia maulangia. Ta wemu iai tangata. Te e ona lava tangata yutaya. Whamata i whaingo fia i tupu. Mali i o le nei lalo langi. Ona lato ese mai o lato nofo ali. Mo lato tūlanga maurulonga. Ina ia whatai masawa pali whatasi. I le maulalo o le olanga. Na ola e le whaola. O le nei le moni ma le wha maoni. O le usta i o Yesu ke riso i ona pua ngātia uma. Mai lofa i ato e. Ma ina ia wha a toa ina ai ma a be Yesu ma tupunga o le whaoltanga. O le ola e whaavau a mene Yesu. Ia usta i loa tatou. Usi ta i a Yesu. O a manatua. Ele lei kumoe. O le ese tātupu Funeral Directors o se whale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whengata o na o le malanga al maliu maleoti. E mawhai foi o na lato awina atu ma awina mai tino maliu o e pene mai so o se atu nuo lalolangi. Mala auno le ese tātupu Funeral Directors i le lua ono lua tolu fitu o o. Lua ono lua tolu fitu o o. Pea fiuane ele se fulu malebalu Norman Spencer Drive in Manukau City. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso.